Hoy eusa questionai de unu fenomeno astrofisicu stravanau meda, is lampus gamma. Lampus poita vunti botus mannus meda cancibogant a fora unu muntoni de energia in unu tempus pitticheddu mera. Gamma poita aici rinnanta sa radiazioni irenniri sa prus energia manna. Eus già biu chi sa radiazioni, sa luci, esti un'onda elettromagnetica. Sa radiazioni gamma teniri sa prus frequenzia manna, duncas sa prus energia manna de totus is undas elettromagneticas. Finzas a una pariga de annus a oi, s'origini de custus lampus gamma ray burst in inglesu, no via connota. A die de oi indicieus unu vago de prusu, ma no lu fai spoiler, poita possidu contai a puzzerriau unu deis prus scienziaus espertus in totu su mundu possu chi pertoccara is lampus gamma. Gor Oganessian, astrofisicu armenu disterrau in su GSSI dell'Aquila. Du depeus perdonai, poita si dara spiegai in inglesu. Su sardu du comprendi unu pagu, ma non du fuedava ancora bene. Duncas, gorigeddu, ita dimoniu esti unu gamma ray burst, unu lampu gamma?